Seduak-duak nak loh nekan sekaya, nak muani tetap kepala keluarga. Tanggung jawab ne utama, apa ngelah hajen raga. Diapin bede ne penting ada usaha. Beli muani tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya pana pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo kain beli sengalo, hujanan belusan panas lima jemu. Liseng kawelo diapen kain beli toyo, kal jalanin ulian sayang liken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agat ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan. Tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya pana pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo kain beli sengalo, hujanan belusan panas 5 jemu. Liseng kawelo diapen kain beli toyo, kal jalanin ulian sayang liken ilo. Beli kuli lo kain beli sengalo, hujanan belusan panas 5 jemu. Liseng kawelo diapen kain beli toyo, kal jalanin ulian sayang liken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agat ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan. Sampung berjalan tresnan beli,
Ulung digelutan ati Inene mangkin Beli kalmukti yang janjine pidan Nitain ucapan dumogi sweca Ide ngemi cahaya Berjalan terus nantinya Ulung digalutan Bali ini terus nain Seurip tiangi Sampunang Bali Ngelempasin janji Sayangin tiang Seurip tiang Mogis kadi pengabdi sareng sami cerita niki pertama lan siduri di dalam mangkin ragam majangkapan menjanji setia dan kau mapalasan biaston tanah langit atap beli kal satya ken adi mogi swita yang pramah kami setaka sida barang-barang liwat kasar Berjalan terus nantinya Ulung digalutan Bali ini terus nain Seurip tiangi Sampunang Bali Ngelempasin janji Sayangin tiang Seurip tiang Mogis kadi pengabdi sareng sami cerita niki pertama lan siduri di dalam mangkin ragam majangkapan menjanji setia dan kau mapalasan Mogis kadi pengabdi sareng sami cerita niki pertama lan siduri di dalam mangkin ragam majangkapan menjanji setia dan kau mapalasan biaston tanah langit atap beli kal satya ken adi
ngidang kebang, hubungan terlarang, beli jadi beli, ada nengelahang adi, sampunlah pasangan raga, dua dipertemukan nanging sing saling gelahan. Seton dene sakit nilakara sayang, ade nang mangkin jumunin ang sapang bias don liu kenangan nekal stata ingatan bangten sakit keras sayang ngaden jani pegatan. Adi harus ngidang move on, ngengsapang dewek beli biaston beli nawang adi nu sayang. Beli harus masih move on, ngengsapang ragan adi biaston sebet nekera sayang. Suksema adi sampun singgah ngiasen atin beline gal simpan beli cerita manis niki gal aba beli ganti beli mati. Sakit nilakara sayang, ade nang mangkin jumunin ang sapang biaston liu kenangan nekal stata ingatan bangten sakit keras sayang ngaden jani pegatan. Adi harus ngidang move on, ngengsapang dewek beli biaston beli nawang adi nu sayang. Beli harus masih move on, ngengsapang ragan adi biaston sebet nekera sayang. Suksema adi sampun singgah ngiasen atin beline gal simpan beli cerita manis niki gal aba beli ganti beli mati.
Ane pragat kerohanian, pergaulane ane kedewan-dewan, dedarane umbi teken don-donan, ane paling keren hobine kerauhan. Ulian benguping nanging ortane lebihan, entega sebeng cara betain kesuargan, koleksi foto betarelan rerajahan, modal pongah pangman pengakuan, melacak kebatinan, pelih agulikan, yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya kebulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. warung sepi pelanggan, Omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, nasa melambung tiang menekang, iya ngorahang ulian ama beregan. ulian benguping nanging ortane lebihan, entega sebeng cara betain kesuargan, koleksi foto betarelan rerajahan, modal pongah pangman pengakuan, melacak kebatinan, pelih agulikan, yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya kebulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. warung sepi pelanggan, Omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, nasa melambung tiang menekang, iya ngorahang ulian ama beregan. Jangan percaya jak balian di gitu-gitu, nak balian metanjun tuh. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya kebulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. warung sepi pelanggan, Omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, nasa melambung tiang menekang, iya ngorahang ulian ama beregan.
Gelan tuara ento karman iraga, demen sing demen tetep terima. Yen dadi ide mekejang aja suge, apang tu sing ada nak sedih. Dua bineda serta temedampingan, ada beten ada neduran, mangdene imbang. Negelahang jani titipan ida yang widi, dua karma arta iraga. Yen iraga demen ngai nang nak bahagia, iraga pasti milu bahagia. Yen nak tuara sibuk ngitungan jakan ben mani, ane ngelalebian iring hitungan dija berbagi. Iring mangkin nanam karma, metulungin nak tuara. Yen daman ngamangi ide sang yang widi, pasti ngicen lebih. Yen daman nulungin nak singalah, tabungan iraga nambah, tabungan karma ane melah. Astung kara hidup peluang, yang demen mata tulung, ne tulungin doane pasti luang. Hang jani titipan ida yang widi, dua karma arta iraga. Yen iraga demen ngai nang nak bahagia, iraga pasti milu bahagia. Yen nak tuara sibuk ngitungan jakan ben mani, ane ngelalebian iring hitungan dija berbagi. Iring mangkin nanam karma, metulungin nak tuara. Yen daman ngamangi ide sang yang widi, pasti ngicen lebih. Yen daman nulungin nak singalah, tabungan iraga nambah, tabungan karma ane melah. Astung kara hidup peluang, yang demen mata tulung, ne tulungin doane pasti luang.
pidan tiang gegelan sujati sangat tresnain tiang nanging rikala tresnan tiange berbunga-bunga di hatine ulian pelih tiang abade ilo megaten tresna Raganadi nejani dadi ampahan sakit hatin beline ipidan tresnan beline kapening adi sejati tua pelarian ulian beli tu dayang besikan tresnane ne malu tresnane harapan jadi adi masih milu ninggalin di subane adi nawang uno tresnan beli nejani sapi duina sayang beli kerasetan si teadi ngampuran dewek beli nyakitin adi di ampahan sakit hatin beline ipidan tresnan beline kapening adi sejati tua pelarian ulian beli tu dayang besikan tresnane ne malu tresnane harapan nejani adi masih milu ninggalin di subane adi nawang luno tresnan beli nejani sapi buina sayang beli kerasetan si keadi ngampuran dewek beli nyakitin adi nejani adi masih milu ninggalin di subane adi nawang tresnan beli nejani sapi buina sayang beli kerasetan si keadi ngampuran dewek beli nyakitin adi Man pidan mulih man
udah kapah gati tepuk melalina ke nyoman mule to ilu jumah pedidian kedo memen adine tepuknya patin beli sing cara dugas pidan bodri dikengkene pura-pura tuli apa kulian pidan daki sing aja memunyi apa kulian ngepuk materi jani sing nyubodri kadiro dando karene mepincer nasib sing ada nenawan mirip meme korban sinetron lan telenovela menghayal ngelaman tuh kaya mirip meme sing sadaran dua titipan mani meme mati singkal mebekal warisan mani meme mati tua mebekal batu nisan mani meme mati tua kompor nemragatan ye meme ibi me nah manian me kedo memen adine tepuknya patin beli sing cara dugas pidan bodri dikengkene pura-pura tuli apa kulian pidan daki sing aja memunyi apa kulian ngepuk materi jani sing nyubodri kadiro dando karene mepincer nasib sing ada nenawan mirip meme korban sinetron lan telenovela menghayal ngelaman tuh kaya sing sadaran dua titipan mani meme mati singkal mebekal warisan mani meme mati tua mebekal batu nisan mani meme mati tua kompor nemragatan mirip meme korban sinetron lan telenovela menghayal ngelaman tuh kaya mirip meme sing sadaran dua titipan mani meme mati singkal mebekal warisan mani meme mati tua mebekal batu nisan mani meme mati tua kompor nemragatan
tampilane. Iloh cara sing kuangan apa, mefoto selfie di mobil Ferrari, nenteng tas branded merek luar negeri, megaya pangkadena sosialita, satuane pragat untuk kesugihan. Kuliah nurutin gengsine tinggi, ilo rela cara dagang roti, metanja barang ilo kemumai, makin kulikan tipe pejabat tinggi, sing elek teken nak ngortang di sisi, ne penting ilo liuman sasari. Yening buaya lo demen pindah ke lain body, nanging buaya lo sing ngidang pindah ke lain hati. Demalu bangga lo ilo merasa GR pedidi, direh buaya lo liu helah setok di sisi, nak wani ne bela bangga ngorte di sisi, nak elo ne nakal, nak ngortan nak lo singulah harga diri. Ilo rela cara dagang roti, metanja barang ilo kemumai, makin kulikan tipe pejabat tinggi, sing elek teken nak ngortang di sisi, ne penting ilo liuman sasari. Yening buaya lo demen pindah ke lain body, nanging buaya lo sing ngidang pindah ke lain hati. Demalu bangga lo ilo merasa GR pedidi, direh buaya lo liu helah setok di sisi, nak wani ne bela bangga ngorte di sisi, nak elo ne nakal, nak ngortan nak lo singulah harga diri.
sang sisen rurunge ora hang rasa sungsot dia tine nyetel ye penyingakan adi tugas pelinuturan rasa beli tu sing pantas yen masanding aja adi dewek nista tu sing ngelahar tebrana sing sanggup kalma palas adi sadesik sigan sasa sirap ditangka beline boya aja beli tu sing tresna kapining ragan nadi nanging ulian beramang tuara lega ken beli ada nang beli mati lesang raga ya daston beli sing sanggup ngesapang nanging bali lakar matilan mogi jaragan adi si nemu bahagia ngajak pilihan reraman adine boya aja beli angsapkan janjine nyayangin nadingan tos mati karena kentohang beli ya dia igodogan gadenan kena nagenya dingin lembu sanggup kalma palas adi sadesik sigan sasa sirap ditangka beline boya aja beli tu sing tresna kapining ragan nadi nanging ulian ramah tuara lega ken beli ada nang beli mati lesang raga ya daston beli sing sanggup ngesapang nanging bali lakar matilan mogi jaragan nemu bahagia ngajak pilihan reraman adine boya aja beli angsapkan janjine nyayangin nadingan tos mati karena kentohang dia igodogan gadenan kena nagenya dingin lembu maksa yang iba beli kau kena bayar
saling berbagi, saking dasar hati lan manahi tulus, sarang mapupul sangkaning hati, sayang gani mangkin pacang memergi. Pesisir angin ring perbukitan, kerasa ngampang kenyele ilang, dan kerasa sampun galahing mejalan, ketibane mangkin ring tatujonan. Kebatang rasa pemargine, nyaksian uluke puniki, kan kerasa ngetelye peninggalane, sesak rasa tan sida nyiratan. Wentane buta dan nyidang nyingakin, Seurip nih kerasa petang, wentane lumpuh dan nyidang memargi, sawai-wai telah ring pesirapan, wentana ale bagat masa sekolah. ya harus magai ngawan tuh keluarga. Duh yang wini punapi puniki, duh yang wini ijening pemargi, Mandoipun sami memanggil rahayu. Kebatang rasa pemargine, nyaksian uluke puniki, kan kerasa ngetelye peninggalane, sesak rasa tan sida nyiratan. Wentane buta dan nyidang nyingakin, seurip nih kerasa petang, wentane lumpuh dan nyidang memargi, sawai-wai telah ring pesirapan, wentana ale bagat masa sekolah. ya harus magai ngawan tuh keluarga. Duh yang wini punapi puniki, duh yang wini ijening pemargi, Mandoipun sami memanggil rahayu.
Wah, kalau nggak ada ada lemah nih apa? Woi, oh ada gitar nih. Kalau nggak ada gitar lu mak lu nih. Pak Presiden sampun meswang himbauan social distancing harus kone lakukan. Kering merana corona mesliweran, moyong gen rumah putus rantai penyebaran. Jani dilema kesehatan lan bulanan, moyong gen rumah beken tesingi dan makan. Nanging yen pesu corona dadi ancaman, ne paling takutin bulanan tetep mejalan. Biastun kuliah corona, nanging bulanan tetep mejalan. Kaleng keidang lakar maya cicilan, lakar makan gen kuangan. Boya tiang memangklang, mula ulian keadaan aneh patuh mekejang makin rasa yang aget yang nungidang makan. Ampura yang makin luput gen kewajiban, ampura yang besengidang meulehan. Yen tak hukum pangtiang ngaur kewajiban, tiang nyerah ya tempat kita jaminan. Biastun kuliah corona, nanging bulanan tetep mejalan. Kaleng kenyidang lakar maya cicilan, lakar makan gen kuangan. Boya tiang memangklang, nanging mula ulian keadaan aneh patuh mekejang makin rasa yang aget yang nungidang makan. Ampura yang makin luput gen kewajiban, ampura yang besengidang meulehan. Yen pak hukum pangtiang naur kewajiban, tiang nyerah ya tempat kita jaminan. Ye, di mana utang? Kondeng di tengah ya, boleh ini caranya. Namanya tadi, belum batu dia. Pak, bakal utang ini belum hati, bisa bayar utang nih kengken nih. Belum hati sih bukan Pak Bintu nih kengken sih bayar utang Pak. Bayar utangnya malu. Kalu. Maya utang abang kene kengken caranya bayar utang malu bayar. Ampura saja Pak, yang berusaha yang becek dija mulahan sing sami dang Pak. Ampura saja malu. Bahaya nang Pak. Buang Pak, buang. Mengken utang kan Pak. Buang Pak. Kayak ini bayar, kayak ini bayar. Saya engken Pak.
Engke niki diputihkan niki. Mani sini, kayak ini urusan. Depan, kayak utangnya supaya bayar. Kayak urusan, Bang. Saudara, seiring perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 3 sampai 7. Lo kapain malu ketemu lo, apa buen macumbu rayu, gumi sedang kalu sing dadi pesu, alih-alihane mekejang buntu. Lo kang nuang malu jani sabarin, likonen nyidangnya kapin, langgap bahin di kamari, jungklang jungkling, kena he covid ne bakat keliden, payu positif beleng. Yening hidang kang wang malu tanggehan, terus terang modal beli kuangan, nyanyan jejah ila pasti kau juan, anto sanggumine malu pang tenang, anten jalanan bekejang undang, camate undang, bupatine undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, dengan undang mantan. Lo kang nuang malu jani sabarin, likonen nyidangnya kapin, langgap bahin di kamari, jungklang jungkling, kena he covid ne bakat keliden, payu positif beleng. Yening hidang kang wang malu tanggehan, terus terang modal beli kuangan, nyanyan jejah ila pasti kau juan, anto sanggumine malu pang tenang, anten jalanan bekejang undang, camate undang, bupatine undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, dengan undang mantan, anten jalanan, bekejang undang, camate undang, bupatine undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, dengan undang mantan.
sebangga dikena hejani mesaing ngalahang natruna IPC mekade bagus IPC mekade ganteng itulah tiban tugas iloh juang beli kadi mesanding jak cucu yang nega di pelaminan kondek kudang di banjani mejalan rumah tangga mulai tusing harmonis yen subebuka kekini sing idang nguruk ben pipis direlo nuntut kebutuhan biologis bayun beli ne bengangsur angkiane muis mareng tiang meseselan ulian nuwutin demen akeprutan sina ya diwangan bekejang anak ngantosan yang suberaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang mirembeyen tiang mati dadi arwah gentayangan sing sanggup nepukin kurenane empuang timpal kondek kudang di banjani mejalan rumah tangga mulai tusing harmonis yen subebuka kekini sing idang nguruk ben pipis direlo nuntut kebutuhan biologis bayun beli ne bengangsur angkiane muis mareng tiang meseselan ulian nuwutin demen akeprutan sina ya diwangan bekejang anak ngantosan yang
Grel ide dane sareng sinamyan Boya tiangai kegaduhan Niki gending wantah angin hiburan Boya menyudutkan perorangan Tidak nak terkenal Orient prestasi Jani ngalih viral Orient sensasi Foto seksi cara nak promosi Nak nuturang jelek sing peduli
suarga sukene tanpa wali duka yen niraga meladi mercepada kesangra dening pitong widyadari kone disubane raga mati kone neraka dongos atmane mesiksa yen iraga corah di mercepada durjana dursila aneluh nerang jana kone yen bangke ditu mesiksa nak nyatwayang nak ngortang nanging tu sing pasti ada nawan ketutur ketuturan nanging tu sing ada nak buktian apa nengai raga ne jani merasa bahagia sujat dene antum madan suarga kancan nengai lara hidup di mercepada ento masih subamadan neraka tan bina yang kadi anake memitra ngale demen suargane akebyutan nanging sayang sengko kejani ketara itu lantas nyumung rasa yang neraka dongos atmane mesiksa yen iraga corah di mercepada durjana dursila aneluh nerang jana kone yen bangke ditu mesiksa nak nyatwayang nak ngortang nanging tu sing pasti ada nawan ketutur ketuturan nanging tu sing ada nak buktian apa nengai raga ne jani merasa bahagia sujat dene antum madan suarga kancan nengai lara hidup di mercepada ento masih subamadan neraka tan bina yang kadi anake memitra ngale demen suargane akebyutan nanging sayang sengko kejani ketara itu lantas nyumung rasa yang neraka